Ni ano bram to yan bro? Na. Ano bram, babanit ka matan. May Aron kat makamon. May aro tagalat tilapia. Bangaw, suno bukto na damabanita na ta. Kasano padre kat awan eh. Awan ni gatang mo? Awan ni gatang ko na. Awan makangkaw. Narikat tibiyag abro padre. Nay. Kita mo natin sitwasyon ko na bambanita ko padre. At adda makagapo. Naapay nga bambanita ta. Sa jacket ko mati agaston padre iti kanak. So nga agal-alak iti sorson. Ta ngamin agur-urnong naktiana di ispasarabok to no ton agawi da. Ti kayat ko may kakami amok kumaa. Ta iti ngornya pikta daw. Ngam di kaya duman pero dalos Buenos. Bekam lang arti sarabon. Adun to pelas sa udan o di na maplag. Ha? Di kaya duman. Nga umumikad iti sarabon. Kagurad na kanto manay. Ito ti sasaudan. Baling kanto pa nga sir bilang kadakwadan. Mas tama mo, di kami padre. Gusto ko ng bro. Di kita tatuma pero dalos-beros ka tao. Anda mo ti maimatangan iti rigrigat ti abroad. Kung kasano nga ipampamusmusan lang ti adamated asarabo. No kumama adamated asang kabasit. Akat apresyaran da kumamot ka na. Kasi di kita tuma dita. Kan topay ti agbaling nga dakasan no awan ti ala. Ti may tadto asarabo sa ibagadan topay nga awan sa serping kuno na. Agaw awin awan sarabo la. Mayat nga raw. Di nasgang kumadya ka, dati makita yo. Di na nagawid na abroad na kompleto isula, kompleto bagpagi na. So nga kasi obra. Kaya kung may kan amin nga masarabuan amin nga tao itong nagawid na. Apektado ni bro. Kita man, ito na eh. Dito. Naglalalampay ti bike mga ko. Dito ti bike ko ako. Tinakaw ko ti bike ko. Japan, kaluloy na na eh. Kaya regregat ti abroad. Tinakaw mo? Tinakaw ko ito. Nagitan na. Kaya korte baka libre. Ito nga. Kaya dati Pilipinas. Hanyong kagura ko ma. Di kita abroad apo nga. Awan waited na nga sarabo. Yung partes na amin dito. Abot tahan tayo amin nga agbaba dati. Ano kanan? Sitwasyon iti abroad. Ada na pintas iti trabaho na. Ada bak nang ti dadakkel ti sweldo na. Kas kada kami nga babasibot ti sweldo na ket. Ano san yun tao? So nga kita nyo ni Apo, kita nyo pa yung DJ na eh. Di tati pag-alak di ka na kita ba? Bakit naman? Tumangkay!